Dobrodošli na otvaranje druge izložbe individualne škole crtanja. Lepo je kada imaš neki san, a još lepše kada ga dosanjaš i kada osjetiš te neke zidove i neki ljudi koji su pored tebe i prave neke uspehe, onda to postane, kako da kažem, jedno stanje delirijuma, jer onda shvatiš da vrediš možda mnogo više nego što si smeo i da zamisliš. Danas među vama nalaze predstavnici druge generacije koja je imala 100% prolaznost na prijemnom ispitu, tako da mislim da to zaslužuje jedan aplauz. Tradicija škole da najbolji učenici dobiju sertifikate. Ove godine zasluženo su osvojili sertifikate Konstantin Trošić, koja je od ovog trenutka zvanično i otvorena. Hvala vam još jednom.